Upale sinusa mogu da budu akutne i hronične upale sinusa. Zbog razvojnih karakteristika organizma, posebno kod deteta, razlikujemo upale sinusa kod odraslih i upale sinusa kod dece. Te razvojne karakteristike dece su sledeće. Dete na rođenju nema razvijene sinuse, već ima dva udubljenja na bočnim stranama nosa, iz kojih se razvija u toku prvih godina potpuno čeljusni sinus ili maksilarni sinus i etmoidni sinus koji u vidu sača i nalazi se oko oka. Čelni sinusi se razvijaju tek u 5. godini života, a sfenoidni sinus, koji stoji duboko iza unutrašnjih otvora nosa, u nosnom delu ždrela, ispod baze lobanje, se razvija posle 10. godine života. Druga karakteristika, razvojna karakteristika kod dece, je da koštano tkivo nije zrelo tkivo, nego je spongiozno tkivo, ima pukotine i brojne krvne sudove i kod virulentnih infekcija sinusa postoji mogućnost, koja nije velika, ali postoji mogućnost proširenja infekcije na koštano tkivo gornje vilice, kada se razvije osteomielit, ili na meko tkivo pored oka, kada oko dolazi, kada je ugroženo oko, ili se čak gnojni procesi mogu preneti u mozak, kada je opasnost po život velika. Od ovih situacija, pored konzervativnog lečenja, sprovodi se i hirurško lečenje. Upale sinusa mogu biti virusne i bakterijske. Znači, virusne infekcije sinusa zahvataju su prateća pojava, znači, virusnih infekcija su za kože nosa. Znači, sinusi uvek participiraju u virusnim infekcijama nosa i promene u sinusa su kataralne i prolaze kada dođe do izlečenja akutnog rinitisa, znači akutne infekcije nosa. To je za otprilike 6 do 7 dana. Ako mi lečimo akutnu infekciju nosa, znači virusnu, lečenje traje 7 dana. Ako mi ne lečimo i pustimo organizam sam da se leči, on se leči nedelju dana. Zašto ovo govorim? Zbog toga što mi ne lečimo virusnu infekciju, nego mi lečimo simptome koje otežavaju normalno funkcionisanje organizma. A to je zapušenost nosa, jaka vodnjikava sekrecija iz nosa i velika glavobolja, zbog čega pacijent ne može da funkcioniše. Mi hoćemo da mu omogućimo bolje disanje na nos, da mu smanjimo sekreciju i da mu smanjimo glavobolju, da bi on mogao normalno da funkcioniše, a sa tim organizam da može spontano da savlada virusnu infekciju. Ako nakon 7 dana ne dođe do izlečenja, već naprotiv do pogoršanja simptoma, a to je ponovno zapušenje nosa, žučkasto-zelenkastu sekreciju iz nosa i jake glavobolje, onda je nastala komplikacija, to je bakterijska upala sinusa. Bakterijska upala sinusa je vrlo česta u saobraćajnom traumatizmu, kod povrede lica. Dalje, preko leta, preko kupanja u zagađenim vodama, jezera, reka i bazena. Sva obolenja nosa koja remete prolaz vazduha, respiraciju, normalnu, ventilaciju i ventilaciju sinusa i koje onemogućavaju drenažu sekreta iz sinusa, prave uslove za bakterijski razvoj sinusa. Bakterijski razvoj sinusa je posledica nekoliko bakterije kao što su streptokoke, stafilokoke, pneumokoke, a retko i kao posledica infekcije gljivicama. Akutna infekcija, bakterijska infekcija sinusa, pored navedenih simptoma glavobolje, zapušenost nosa, gnojne sekrecije, kod dece, zbog one specifičnosti kojima smo govorili, možda ide sa visokom temperaturom,
sa gastrointestinalnim smetnjama, kao što su povraćanje, proliv, dehidratacijom, i ove infekcije moramo ozbiljnije shvatiti i mi, pedijatri. Dijagnoza akutnih upala sinusa klasično se postavlja na dva načina. To je pregledom sa jakim svetlom, kada mi vidimo pod okom upaljenu služnu kožu sinusa, natečenu služnu kožu sinusa i nekada gnoj koji izlazi iz srednjeg nosnog hodnika, odnosno od gde su ušća sinusa. To je klasični klinički pregled. I imamo radiološki pregled, kada napravimo rentgen sinusa i dobijemo zasenčenje nekog sinusa, dobijemo nivo gnoja u sinusima i s tim zaokružujemo, napravimo dijagnostičku klasičnu celinu. Savremena dijagnostika uključuje sada pregled nosa, ušća sinusa, dubokih partija nosa i nosnog dela ždrela, endoskopskim pregledom, kamerama, jer duboke partije nosa i nosni deo ždrela, takozvani epifarinks, je teško dostupan oku, bilo direktno, bilo indirektno preko ždrela. Na ovaj način i direktno možemo da pregledamo ove strukture. A jedan od najsavremenijih aparata koje Dom zdravlja Jedro ima za dijagnostiku sinusa, to je ultrasonografski pregled sinusa, to je ultrazvučni pregled sinusa, gde bez zračenja možemo da postavimo dijagnozu kod upale maksilarnih sinusa i kod upale čelnih sinusa, frontalnih sinusa. Ako posumnjamo da postoji upala etmoidnog sinusa, tog sinusa sačastog oka i sferinog sinusa, onda svakako je potrebna radiološka dijagnostika, klasična ili kompjuterska tomografija sinusa. Pored navedenih faktora u nastajanju akutnih upala, bakterijskih upala sinusa, postoji velika grupa oboljenja nosa, znači kao što su kriva nosna pregrada, polipi nosa, strana tela u nosu, posebno organskog porekla koji bubre, kao što je pasulj kod dece, hiperplastična suzokoša bočnih strana nosa i veliki treći krajnik kod odraslih ili dece, mogu da remete normalnu ventilaciju sinusa i da dovode do akutnog upale sinusa. Lečenje sinusa, znači može da bude sa antibioticima, sa dekongestivnim kapima za nos i evakuacijom sekreta iz sinusa putem predsovom metodom, gde omogućavamo organizmu da se oslobodi od gnoja u sinusima i da lakše savlada infekciju, jer na taj način antibiotska terapija lakše dođe do služokože sinusa koja nema veliku vaskularizaciju. Što se tiče ovih drugih faktora koji dovode do upale sinusa, obolenja nosa, znači nakon sanacije akutnog infekta, potrebna je preventivna operacija krive nosne pregrade, polipektomija, odstranjanje polipa iz nosa, redukcijom zadebljene sluzokože bočnim stranama nosa, takozvanim redukciju školjki, sa laserom, sa ultrazvukom ili sa radiotalasima ili operacijom trećeg krajnika. Nekada su operacije sinusa bile češće, danas su vrlo retke, ali u retkim slučajevima kod komplikacija na koštanom sistemu, znači primenjuje se i operativne metode lečenja. Ako pacijent dođe kod doktora i požali se na više gnojnih upala sinusa tokom godine, na zapušenje nosa, na glavobolje, na poremećaj mirisa, onda postavljamo ozbiljnu sumnju da se radi o hroničnoj upali sinusa. Hronična upala sinusa, kao i kod akutnih, nastaje kao posljedica loše ventilacije, a to su isto tako zato krivi loša respiracija u nosu, loša ventilacija sinusa, loša drenaža sekreta
a to su krivanostna pregrada, polipi nosa, hiperplazija nosne školjki i treći krajnik. Nakon sanacije infekta, znači i ovdje preventivno primenjujemo operativno lečenje da se bolesniku omogući bolje disanje na nos, a samim tim i dobra ventilacija sinusa, što je preduslov za definitivno ozdravljenje sinusa.